पाउचेरी युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी यूसीएम की हेड ऑफिस द नोमगी ओइबा लेबर अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे ngasi United Committee Manipur UCM की हेड ऑफिस द नोमगी ओइबा लेबर अवेयरनेस प्रोग्राम अमा UCM न सिंदुना पांगथोखरे थारोमसिदा अस इबुतोम्बी खुमन कंसल्टेटिव मेंबर UCM न चीफ गेस्ट जोयचंद्र कोंथौजम प्रेसिडेंट UCM न प्रेसिडेंट केएस तोरजित स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर न गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरगयाके Resource person oina konthojam tiken labor inspector and RO amadi laisram prem kumar labor inspector anina labor singge maram da tongan ba hiram da wangangke marwena tharomata the president ki world period na United Committee Manipur na labor singge damak matam chupada lepani haike labor singge damak government na thadarakli bukhodong chaba sing akteng na johon gada bane aduga labor na tabasing na labor saraga labor gi hakmat pa hai basi makhata na tawroi da bane मियामना सो लेबर सिंह इकाई खुमनफम थोगी अदुगा लेबर सिंह मखोय मखोय की थबक तव मतमदा पोक्सिन सिंह तौतन इरमदम असिग ओइबो वर्क कल्चर सागत खदबने अदुतन मिटोप मियान चासिंग दा अखोय की थबक थौरम खुदिमकता पासिलकलिप असदगी ngakthokpa ngamgari aina UCM के सेक्रेटरी आईफेयर लाइसेंब लमावाना थादोरकप चेरोल अमदा आइरे चेरोल असन मखा तारादुना ngara farmers training program come or taking and church handing over ceremony or tokwa sing UCM unit की थौरम अमा तोकप सिंह दा फांग थोकरे थारोमदुदा वाई इबोमचा सिंह सीनियर सिटीजन जोयचंद्र कोंथौजम अमसों एन बेनी देवी सीनियर सिटीजन चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमसों गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरावयाके अदुगा रिसोर्स पर्सन ओइना एल सनातोम्बा रिटायर एग्री ऑफिसर मणिपुर केएस निमाइसन एक्सटेंशन ऑफिसर मणिपुर अमदि सीआई सांता चेयरमैन जगाव पैरैतोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड न लौमी सिंह दा तोंगान तोंगान बा हिरम सिंह दा वांगांके लोइना यूसीएम न लौमी सिंह दा लेमना कैल्शियम granules bag tarasu yenthoke loisilakpada tokpasing UCM unit ki dawna thauphogada basingchu UCM head office ki president wasak lauke unit asigi chairman oina Endorendro amasung general secretary oina Ais Lokendrabu thaupuna bakhan khre aire atopa editorial ki kalam amadana candidate sing the aki akang fiba taraga nithu saba Manipur legislative assembly election 2022 da tongan ba assembly sengman sing da mekhal thengnariba candidate kya ki jumda sakang da pasina pom long sing lamle nongmai kapsa lamle habagi aki tu junglaba thaudok sing toina thokliba si laibak thibane candidate ki jumda amati political party ki thaupu ba natrakana worker sing ki barakta sakang da basinga aki akang pi bagi thabak cha dharamle habagi mayokta thaudok thokpam adugi mioi singa janing da phongdok tona wakat mi fam da protest tawagi paw print amasung electronic media da toina thengnarakliba asina miam gi pham da chauna bi paiba pongnare मिखल की मिरिप ओइरिबा सिंगी मरकता साखंगदा बसिना बम लांगसिनदना फोखायनबा अमदि नमय कापसलमले आबगी थाउदोक सिंगी मतंगदा victim सिंगी माइकेटगी थवंगदु राजनीतिकी ओइबा लाउदुनपनि आना आयामबना फंगदोनरकपा ताबा फंगले ओवाफम असि कदाइ फोबा सुम्फु ओइबगी आबसिगी मतंगदा चपचाना खंगदोकनरबा मारि लेनबा पुलिस डिपार्टमेंट की माइकेटगी चेनबा मियोइसिंग फागतन वहंफांग चथबा चुमे political party singi maraktagi magi party ki mirepna mikalda mai fakhanana ba honabada atoba mirep amadi workers in the violence method chinatula crime sa thaba yaurabadi madu sakti finana ba honabada political conspiracy ki violence ni lawgani legaulon ki thawgai fangna ba leiba political party singi maraktagi asigumba criminalism natragana terrorism ki lisa sa thaba yaurabra habata matam sana khangdoktona thingauna raba miyam marwene state ki akana ba miang changba chumme candidate singi jumda bom langsin ba pokhain ba amadi nomai kapsin duna aki akang pi bagi thabak cha thabagi thodok sing ase sakang da kulai fiber singi marakta gi sel gi demand laiba gi natraga na makoi gi mayokta singna bagi thong cha tharu bagi ra habana sing basing ado victim candidate sing na miyam da thamoi sing na khangan duna miyam gi phum da leiba langtak na basing ko khana na phona pham thoge victim candidate sing na aki akang gi thong cha tharaki ba adu rajniti gi lautuna pani ajin duna rajniti gi khudong cha ba phangna na phona ba oirabade political party punamak terrorist oina una bagi maram orakane amromda mikhal thengnar ba biusing marakta bom thamlamba pokhayan ba amadi nongoi kapsilamba ki aki tusung bagi thaudok sing adu lalaw sing ki marakta cha thaba oirabade madugi maram yam da khangan duna miyam ki mafam da leiriba langtak na basing ko khana na ba khona pham thoge amromda mikhal thengna ba candidate sing ki marakta miyam dagi samvedi phangna na ba khona ba da lautu na ba mong da masage jong ki thongka da bom thamjen ba natragan nongoi kapsilamba ki thong sing mamang ki mikhal sing da yaukivra abigi sing da ba leita ba na de handaki mikhal asida su asigumba thong asi chathana ba hona ba yaurakadra haina singna ba leita ba na de adubu amaboiro mikhal thengnar ba candidate sing ki mafam da aki akhang pi bagi lebak thi ba thodok amata thowan da ba law enforcing agency singna mikum thom sing da ngak sen ba chume political party sing ki mai ke thaki magi party ki mirep thadok na da mikhal da mai fangna ba hona ba da mirep sing amati workers sing ki mafam da makal amata ki agi tuzung ba thogan dana bukhona duna tangdu laitaba mikal oinana bukhona bana political party amati mirep oiba singi lebak masa tava amati lemjabu oigani thajai
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯈꯟꯖꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯤꯡꯕꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯋꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯅꯝꯐꯨ ꯆꯠꯇꯕ ꯁꯦꯜꯅ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯁꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤꯕꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯪꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯐꯦꯚꯔꯇꯤꯖꯝ ꯅꯦꯄꯣꯇꯤꯖꯝꯅ ꯊꯟꯕꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯦꯒꯥ ꯌꯨꯕ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯅꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯅꯤ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯕꯥꯔꯦꯁ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट मियोई 1919 फेक एनकाउंटर की केस पेंडिंग लेरिबा असि अथुबदा रिजल्ट लाक्तोकपिनबा BJYM की प्रेसिडेंट लॉ एंड जस्टिस की यूनियन मिनिस्टर ताक्सिनख्रे अपुनबा भारत अपुनबा मणिपुर हेन सौकटपा मणिपुर ओइननबकिदमक नहासिंगी थौदाक यामना चावी हाइबो वखलोंदा बीजेपी मपांगल कांखत अनरपग मरी लेनना मेगा युवा कनक्लेव अमा थाउग्रोंदा थंगमैबन मंडल अमदी भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM ने चिंतना पांगथोखरे थारों की अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा लॉ एंड जस्टिस की यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजूना हाई बीजेपी न मियामदगी मतेंग अमदी भोट निरिबासु पार्टी खके नते मणिपुर की तुंगी मिरोल जायफनदबनी लेबाक असिबु अफबा माइकैदा पुरंगनदबनी कांग्रेस की मतमदा शांति रक्षा अमता लेरमदे बन ब्लॉकेन फिक्थलमे सिंगी लंबी सिंग चटपदा यामना तमथीबा ओरमे अदबा ngasiदी बीजेपी लाकपदगी शांति पुरकले मणिपुर मियाम टॉप टॉप तोंगन मगुन जावे हाइथोइ सिंथोइबा अदु लेंगाक अदुन मरम ओरगा मांग थाना चंचिन बंगम लमदे मतम अमता लेरंबा मौ अदुगा ngasiga यामना खेतना ना उना उबा फंगले हौजिक बीजेपी की एनपीएन लुजिंगबा लेंगाना चटलिबा थांगलिबा खोंथाक असिदगी लागलिबा सही मंगा असिदा मणिपुर ख्वाइदगी मंगजिन थाना चंचिन स्टेट अमा ओइगनी हाइबसी खंगबा ngamle मणिपुर स्पोर्ट हब लिंकननबा थौरांग तौखी अदु मतम अदु कांग्रेस लेंगाक लेरिङैदा सपोर्ट अमदा तौरखिदे अदु बीजेपी लाकपदगी अहानबा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर पीबीरे कांग्रेस न जाति अमगा खनहंदुना पॉलिटिक्स सानरमी अदु बंगासीदे बीजेपी लाकपदगी अमगा नुसिनबा फुरकले हौजिक सुप्रीम कोर्ट मियोइ लिसिंग अमगा चमगा कोनिफान की फेयर एनकाउंटर केस बाइंडिंग द लेरिबा अदु अथुबदा रिजल्ट लाक्तोकपिनबसु BJYM की प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू दा ताक्सिनखे लोइना रिजल्ट लाक्तोकपन बेता लेखिद्रबा थवाइसिंग द BJYM न तरफन कटकनी हानसु फंगदोखे थौरमदुदा बीजेपी स्टेट प्रभारी डॉक्टर साबित वाड्रा थंगमैबन एस की बीजेपी की मेरेप ज्योतिन वाइको बीजेपी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी एल दावेना सिंहबा मयुसिंग सुसरुयाखे अतोपा पाउ अमदना थोनम्बदा थोनम्बा हाइबदुने सर्टिफिकेट हुरालगा थबक संगलंबगी वकलिंगेदा वोटर लिस्ट लाना मिंग हापसिनतुदा वोट थादना होनरमले टेक्सम ममंग लेकैदा लेबी थोंग्राम ओंबी प्रेमेश्वरी देवी मपुरोइबा थोंग्राम अंगौना आइगी इपुरोइबा निंगुंबम कोपेरगी मैट्रिक सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड हुरालगा थबक संगलंबगी मणिपुर हाई कोर्ट वकलिंगेदा अमक प्रेमेश्वरी न वोटर लिस्ट मिंगलाना हापसिनतुदा वोट थादना होनरमले हाइना कोबेरगी लोइनबी एन ओंबी पैनवादीना फंगदोरगले पैनवादीना पाउसी असिदा हाई प्रेमेश्वरी की मफुरोइबा अंगौ मतम खरा लेरगा लेखिद्रबा मतौ मफुरोइबा लेखिदबगी पेंशन लौबा यानदबा इलेक्टोरल लिस्ट लाना मिंग सेमदोगलामे प्रेमेश्वरी न कोबेरगी सर्टिफिकेट सिनतुना मा कोबेरगी लोइनबिनी हाइदुना मणिपुर हाई कोर्ट चे थारगा थबक संगलंबगी केस WPC नंबर 723 of 2021 असि साथारे केस असिदा थागी पेंशन फंगबा यानबा प्रेमेश्वरी मफुरोइबा कोबेर हाइन इलेक्टोरल रोल लिसिंग अनि कुनमाथोइदा यावरे अदुगा मुक्सु केस की दरखास्त खरी ओइरिबे याक इलेक्टोरल लिस्ट असुंबा इलेक्टोरल रिकॉर्ड ओइना कोबेरगी लोइनबिनी हाइन मसक ताकले मान मखताना टेक्सम ममंग लेकाइदा लेबी अंगरवादी की अल्फर ओइरिबे मफम असिदना BLO ओइरिबी सोइबम ओंबी राधावती देवी मफुरबे एस गंदा सिंह खंगना करमना थोंग्रांग ओंबी प्रेमेश्वरी पो निंगुंबम ओंबी प्रेमेश्वरी ने आइना हाबलेबनु आइना हंगलादुना रिटर्निंग ऑफिसर DC न BLO असिगी मथक्ता आइन गोइबा थबक लखोटपम थोगे मिजोरम द मितै मचा हटकेबगी थौदोक CBI नत्रगना NIA द सिनौ WMC मिजोरम लेंगम स्टेट अदु मितै मचा अनि हटकेबगी थौदोक था असिगी सत कुनमथोय लेखिदबसिंगी लाना दारोंगी माक ओइना करिगुंबा मसक थोकपा थबक चप चापा थबक लखोलक ट्रबदी सजत कुनमथोयगी अयुपुंग तरुक तगी नबिदांग पुंग तरुक फावबा
Pung Taragani ki Silchar Dagi Aizol Fabaki National Highway Lambi blockade Tauragani and a World Media Council WMC San Secretary Yambem Arun Mite na Fangdokre. Ngasimadi for praise Kapta Bangtok Paugi Mifam Amada Manamakatana High Noriski Start Singing Langak Sing Amaru when Manifu Langaki Funing Sinchana Pamanifu Sinbatung the General Strike Kongzang Sanselagani Mizoram the Mite Masa and Hatkiva Madi Mizoram Legan and Miar passing Adupu Kantok Nana Bagi Mo Urupana Manifurgi Kamunen Harmony da Akaifa Vire Maramasina Manifurgi Yellow Furup Sing Cookie Sin Mizo Amati Nagasing the Funda Amatuina Amato Eva Adu Utuna Maran Lejadraba Mizamani Tamtin had Biki but Adugi Asumba well Fangana Hona Minarasi and Amana Fel Tauke Manumakata Raduna Gari driver over Lake Hitraba Kaisam Pravingi Lana Thorum Kasitokle Amadi Helfer over Nambram Nifiangi Lake Hidavagi Thorum that Ha Asik Sashat Kunmatoini Iri Manai Lake Hitraba driver helper Masil Mawai Tokpani, like it rubber driver as a mami Kaisam Pravin Kawe. I don't help for us giving that Davene, Mizoram police not like it rubber driver Pravinasi, Maki help for Oiba, Mabai Devon, Hatmani, have a Devon police Napaki Bagaloina. Kensamar is that Tautu Azul Sel the Damson K. Tauto to Jaring the Fondo to number from the labor, Silsargi, SB Laton and Bitaraga Marini Gimanunda, Devon, Sweden Lauragani, Silsada, Puraglagani, Hatuna Tamdona, Tamke. Adu mizo government di Devon Silsargi Zelton Minifani Subada Matom the Tori Yalaga Siramle Aire. Manamakatan High Devon police custody the Liring the Maki Maselova driver Farvin Asi Ain Hatfani Hayu Idon see the Maki statement Loki Aina Tai. Aduga Zelda Devon Hatuk Matom the Tori Yalaga Siramle Aina Pau Pirafani. Pawadu Tap the Gimiam Irang Hoki Nogalaga Fosmorem Tauraga Purapagi Imiam Asi Vaksanga the Loki de Miam Irang Adun had Malapodagi Barak Valley Minister Pius Hazarika da Hamanta Biswana crisis adu solve to Hena Senapagi Pios Hazarika Lakan Piamda Aitadong Lozage Justice Pizage Lafal Lakani and Isu like the Racing among the Pizage. I don't wait him Toki, Maduda Asami Mitation Day, Son Pene Jatoki, Maduki Matang the ticket over the Mihadadu Yamlatam Tiba, Mihaduramle, Mihadadu Sanga Arpakitong where me hake. Many Boripasingi Mahitak, many home class 9 for fast of day, Taramangan metrocolate or day. Thasiki Kunifan the Fangtoka Doriba, Tarakanito Manifu, Legislative Assembly Ahan Batanka Kimikalda, Miri Boriba Samaga Humbudra, the Gimarunda, home the class 9 power passed out day. Aduga Taramangana High School Living Certificate Examination, Matric Kaktam passed away Aina. Makoi Makoi Takalak for Mikal Kamari never affidavit sing the Fangtokle. Mirip Sing affidavit sing Yenglubuda class 9 fast out of her Mirip Humadu, Amada Singhat Assembly Constituency the Guinea. Maximum Nataki class 5 Kaktam fast away. Atova ani aduna amana thanglon AC dagini aduga atova amana cycle assembly constituency dagini makhwani ki mai ki thangna class 8 khakta mak pass tawi aire sumna dagi metric phawbuda mak pass tawi aina affidavit da uliba birep taramanga adugi manungda amana khurai AC dagini ataina andro dagi ama lamlai dagi ama school dagi ama sangmai dagi ama lamsang dagi ama cycle dagi ama henglep dagi ama tifai muk dagi ama saitu kombi dagi ama oinam dagi ani wangoi dagi ama amasung dhawriya pakhang lakpa dagi amane Bawasan Makatana High Mirip Wihibasing Manunda Marfuga Maridi graduate ne Adu Kunmatoina undergraduate ni Amazon Mirip Nifuga Turk na first graduate ni Anapale. Awang pataki may masin tambal werba Mirip Taruk Yauri Harba Mirip Taruk Adu Doctor of Philosophy Werba Singni Makwedu di Sabulban Assembly Constituency gi wena Dr. Kwairapon Bloken. May Infal Assembly Constituency daki Mirip Weriba Dr. Kumuzam Uratan Kumar Kumbi Assembly Constituency daki Dr. Kangembam Romes. Saikot Assembly Constituency daki George di Haukip amasung John S. Kulamte Saitu Assembly Constituency daki Lamtin Tang Haukip ne Mamang tagda pangthokiba Mikal da Mirip Oikibasing ka yengnabada handaki han batangka Mikal asida Mirip Oibasing asina mahigi thak changsat amada wange Lawmaker amasung policy maker oigedaba maram na tangai fadana mai masin aiba changi hanam yamna fangdok nake Pangthoka dawriba Mikal asida tampaki lamda Sangmai Assembly Constituency na candidate masing khwadigi yamle Harba Assembly Constituency sing asida Mirip Nifal lamba taunari harba Mirip sing adudi NPP ke wena ayangbam oken NCP ke wena ningthaujam Popula Congress ke ningthaujam Peren BJP ki Aikam Dengo Sivasena ki Khaide Moranjit JDU ki Khwairapam Devendro Independent Mirip wena Khwairapam Robin Amsung Maharabam Anita Devine masing matang da Khurai Assembly Constituency da Mirip taret chongthorok tu na tampaki district sing da Laiva Assembly Constituency sing da Mirip khwadiki yamba anisuba Assembly Constituency oire Mirip sing adudi CVI ki RK Amusna NCP ki Khuraijam Ratan Kumar NPP ki Laitongbam Jayananda BJP ki Laisangtem Susindro Republican Party of India Atwale ki Gunrakpam Khamba
JDU की तोइजम लोकेंद्र अमसुंग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओइन हाइस्नाम सुभाष ने हाइरे सिंह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंह द मिनट निफान निफान लंबा तौनबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनि यावरे हारिबा एशियानी अदुदी अमना साइकोनी अदुगा अतोपा अमना साइकुल एसिनी मेरेबानी अनि खक्तमक सोंथोरकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंह की मनुंगदा हाइंगांग अमसुंग थांगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नि हाइरे मखा तरकबा अतोपा पाउ मदना थबक हाफी गनी फोखिबा नबी गैंगरेप तौरगा होटल लगी लंगथरखरे राजस्थान की चुरु सिटी द थबक फगनगनी एना वासक तुना नुफा मरीना पोखिबा मसागी सही कुनमगा सुरा बिनुबी मसा अमा मियोइसिंग अतुना गैंगरेप तौखरे एना सेनाट पुलिस ऑफिसर अमदा थांगसुरबे द फंगदोखरे पाउगे एजेंसी द वांगांगबदा ममता सारसवाना हाइके थबक फगनगन अतुना ना मरी अतुना तुबी मसा अदुदा चुरुदा कौबी अमसुंग रेप तौखिबने नफी अदुना चुरुदा थोंगलुबदा नुफा मरी अदुना माकी मखोंग अमसुंग मकुट पुंजनखि अदुगा मायगा बहिदक चाबदगी ngaubagi माउंग अमदा माकपो जुमथक्तगी इंथरखि अदुमैना नुपी मसा अदुगी पुंसि अदु मंगोंदा फुल्लिबा थौई अदुना फोल अमदा पनबदगी हिंगाउखे चेनरिबा मियोसिंग अदुगी मेडिकल चेकअप अदु गवर्नमेंट हॉस्पिटल अमदा तौखरे मसो नफी मसा अदुगी वरुल सिंग जुमफम द नहासिंग अदुगी मथक्ता गैंगरेप की केस अमा रजिस्टर तौरे हान ऑफिसर अदुना हाइके ट्रेन की लंबी सेमबगी थबक थिंगदौरी थासिगी कुनिथोय फावबगी मनुंगदा तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन की पंगाई चुंगबाव अमदे टिंगतुफोंग खुनगी रेलवे की लाइन सेमलकपदा लौसिन की लंबी पिफम थोप कंपनसेशन पिथोक्त्रबदी फेब्रुवारी कुल हुमदोइदगी रेलवे की थबक सुबा मदी रेलवे स्टेशन चदोसन तौबदा बंगाई चुंगबाव अमदी टिंगतुफोंग एरिया सीरीज 9 खोंजंग चंगसलगनी आना बंगाई चुंगबाव पार्ट 1 पार्ट 2 अमदी टिंगतुफोंग खुनगी चीफ चेयरमैन सिंगना पुना खुरेक तौदुना तमिंगलोंग डीसी था असिगी तरादा सेरोल अमा पिसिनग्रे अरबेदा कंटेंट सिंग असिगी मारुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिद अदुमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबी द्रिबेसन सब्सक्राइब तौबी मोलोइनेना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन पुनमक पौ अमखाना थागसरी